Өзбекстандан қонақтар келді, а? Машалла. Қайсы вилаяттан? Андижандан. Андижан. Сізші, тақсыр? Андижандан. Андижандан келдір. Мына өлкелерім. Өзбекстаннан ака дерлі атайын қорығы шақырып, нерде бір шүстірікам бар. Чығыресің камераға? Чығыресің. Мына тирик ап келді, да? Валейкум ассалам. Өзбекстаннан балдарды ап келіп отасың? Ап келдім. Красавчик. Бірақ өтпейді азырче. Бұл балдарға мен атайын, екі өлкөнің ынтымағы дайым бізге маанилүү жигиттер. Бұл ең сон нерседе қарағыла. Тыныштық бар үшін, достар. Күшінтіп қой алғаны, қой сатқан келіп атчат да. Бұл не деген тыныштық, алхамдулилля. Мына Өзбекстандан, Андижандан келді. Bir уақыттарда Өзбекстандан бізге чымында өте албайды да. Азыр қойды қадимдей алып, Өзбекстаннан мыйзамдуу чегаралардан өткөрүп атчат экен. Буюрса, корону жөлө көрсөтөм, буларга қой сатпайм жигиттер. Мына, Алла разы болсын. Арашанды, булар Өзбекстанда дагы Куда кааласа көтөрүп атасыңар, а? Куда кааласа мына Өзбекстандык конокторубуз келиптир, жакшы кылып 13 баш козуну бердик. 460 миң болду, а? Разысыңарбы? Aka, bozi kulib janib. Biz buni olib boramiz, o'zi aytmoqchi, bir martalik emas. Qachon qo'y kelasan, qo'ram sen uchun, ochiq degani uchun, Xudo xolasa akamdan yaxshi bir qoni toza qo'ylarni oldik. Xudo xolasa baraka toping aka. Az bo'ldi. Do'stim, men ham bir ikki so'z qo'shimchalik qo'yayman. Bu yoq Damir aka o'zida eldan bor ele taniydi, Qirg'izistondan bor ele taniydi, Xudoy buyursa. Damir aka, bular aka sizdan Xudo xolasa hozir qo'ydi oldi. Xudoy buyursa, bu hozircha u vaqt bo'yicha bu granitsa javuq, bu granitsadan o'tpaydi. Buni da boyagi kommentatorlar bor-ku, provokatsionniy jaqtарын alganlar ala to'g'ri. Senda turib qo'ylar. Menda men bag'am, 1 oy bo'lsa 1 oy, 2 oy bo'lsa 2 oy men bag'am. Tuganlar to'g'ri emas tushunbagil, ha. Xudo xolasa жакшы сода болду, а? Зор сода болду. Апарып жакшы койгулуп алгыла. Булардын Xudo xolasa каны таза. Кайсы вилаяттан болосуңар? Andijondan. Өзбекстан, Андижан вилаяты. Qishloqda aytay, qishloqda. Izboskan tumani. Izboskandan Izzat Chorva, mana Izzat lider. Alashan lider yangi kanal ochganmiz. Instagramda Alashan lider bor. Бул балдардын мен таткул номерин жазып коем. Бул балдар дагы кой алат. Алдамай жок, достор. Мынакей мен ачык полностью көрсөтүп саттым. Жакшы койлор силерге буйрусун, а? Акчаңар мага буйрусун. Mehmon yo'tinglar. Xudo xolasa өтөбүз. Mehmonga Андижан, алып Өзбекстан, ассаламу алейкум. Мына Арашан сила. Алла разы болсын, өтө көп жазып атат, чалып атат. Тамки арзан сатып коюпсуң депчи. Бунун арасында мындай жакшылар да бар. Бирок өзүңөр билгендей, ортонан биринчи класстар деле бар. Мен сатканыма ыраазымын, ачыгы, себеби муктаждык, акча менин керегиме жарады. 13 баш сатылды, 13 баш ургачы 460 миң болду. 2 баш кочкор 70 миң болду, ургач, козу кочкор. 530 миң сом акча болуптур. Мага ал акчаны ким берет эле жигиттер? Бул мен жайдары койду эле сатып жүргөм буга чейин. Алдын 2 миллион, 2,5 миллионго чейин саткамда. Алар жайдары койлор, чоңойлор болчу. Булар булса начинающий катары мага алхамдулилля жетет. Өзбекстандык балдарга бердим, Андижандан келишкен экен, атайын Инстаграмдан көрүп, ака сизден алайлы деп ниет кылган экен, бердим. Анан буларга деле тыгып алыш шарт эмес. Билбейм, кому как. Негизи сен менен мамиле кылган адам кийин да кайрадан мамиле кылыш керек да, сөзсүз эле аны болду келдиң деп, оппа деп туруп тыгып алыш болбойт. Ошого алхамдулилля, алганга сатканга береке берсин Аллахым, сода кылганда кымбат болобу, арзан болобу, айырмасы жок, главный берекесин берсе, ошол жакшы. Ошол, Куда кааласа Арашаныбыз бир канчадай сатыла тургандары дагы бир бар, 60 бар, Куда кааласа. Алардын деле ээсине беребиз, иншалла.